Ia, ia le tua nei tai au fau. O le ata tau a mata mua mua i se te talo. Io vai le tua lo mātou te maa. E mua lava o na mātou. Whafoi atu le vi inga ma le taulanga o le loto whaftai i lau fio. Ona o lau tau singa, o lau pui puinga, o lau leo leonga i lo mātou ola. Ua mawhai ei o na mātou aulia mai le nei tai a fau. Le nei asa fau wa e fawai wa e whao popo i aso o lo mātou ola. Au mātou wau mau pēr le nei lalolangi e le tu mau lo mātou atua. Ona mātou vivi i ai le i lau fio i le nei lava tu aso lo mātou atua. Mau mātou whaftaia o lau fio. Mau mātou whape atu i le tai au le nei. Ia vi ia oe, ma vi ia oe, ma vi ia oe lo mātou atua. Ona o lo alofa tu noa ma lo wanga lelei. Ua mawhai ai, ona mātou to e wheiloa i māla whai mai le nei tai a fau. Ta mā whaftai, whaftai. I le mānawa o le ola o lo e tulu i mai pēr i o mātou tangata. Whaftai i le ola. Fua ina o lo e whasoa mai le ola i o mātou tangata i le aso ma le aso e whape nā fo i le nei tai a fau tamā. Tamā whaftai i meo e ta pena mai sauni mo i mātou mo le nei fo i aso tamā. O mea e ai o wai e inu o lava e ufi ai o mātou tino. Ai le ngata i lea tamā o le ea manino ma le ea mamā. O lo e foa ina pea e whape nā o na mātou mana waina i le aso, ma le aso lo mātou atua. E ui ina mātou ia i aso whainga tā, o aso ua whape nā o na whetu leni mai o mea whale tonu i le laurangi ma le olanga le nei o lo mātou iai. Ai mātou te whaftaia o lau fio. O lo e tapena ina mele lei ma mea mamā mo i mātou. Mātou te ola ai i le aso, ma le aso lo mātou atua. Ta mā, ia o le a usauni, o te tautarangia la upu ta mai le nei tai a fau. O le a usauni e fola la upu. O le a usauni e mōli mau la upu li tai a o nei ta mā. Ta mā ia o se ngā luenga e whai e fua, pe au noa ma lau fio. O le ala leo o te talo ai ma wala au i lau fio le tae au le nei. A nganga pa ia, a fio mai a oe. Ia whetalai oe le tae au le nei. Ia moli o lau upu lea. Ia ai o finangalo maloto. Ai mai se o lau e ka le sia pa ia i le tae au le nei tamā. Tau lava ina ia whao ngā mai le tangata. Whao ngā mai lo leo. Whao ngai oi foi. Ngalo ulau whaiva malo ngutu. Ia e whai māla waa o lau finangalo ma lau upu le tae au nei. Ia whetalai lava oe a nganga pa ia. Ia ali oe a nganga pa ia i le tae au nei. Ia e nā tia pēr le tangata male au onguna e le au ngā. Ta mālau whaunga, ia o le whaunga lea e uwhiti ai le tangata ma le mea whai ngā ruenga. Ia e whetalai pēr oe le tae au nei. Mori o lau upu i ai o finangalo malo. Ngalo maloto ai le ngata fo i leo maota malawa o lo mātou atua. Ia o atu iai lau upu i le tae ao le nei tamā. Ia amataina e lau fio, whae wina e lau fio, tele mamau alunga, sowi inga, tu mau pēle whatau waa i le tangata. I lau ngoi Jesu o talamawala au atua nei. Amene, ma amene, ma amen. Ia. Piwhi alawa e whatalo whatu i lau whasausonga sa moa nei tai a fau. E le manatu ia we maleifua mai whanunga lelei le nei tai au. Ia le ngata fo i leo le whamalolonga. Ia a la tātou tapa au le rangi. Ia tātou whafoi whatasi la le vi inga i le tua. Ia i le nei tai au. Ona o lona alofa malona anga lelei. Ia whatalo whatuai marenga whaloalo. Ia i lau tapo inga Samoa. Pihe foi e whatalo whatu e au whai ngā luanga totofi e le tua. Ia o lo whapena o na whatuna paulia. Ia i tu e whio hao te ora nei. Ia whapea tulu inga uma
o le nei lalolangi. O fea o e taasea i se itulou ona o le tala lelei o le malo o le atua. Ia whaatalo whaatu le Global Kingdom TV channel, ia te oe le tangata o le atua, ia malo whale tua, ia ili nei tae au fau, whaatalo whaatu fo i le tine o Keriso, le au pa ia o le au whaatu tua, ia ma le au pele li tae au nei, ia malo le talo, e le manatu ma le tari tonunga, o lau te talo, ia o lea o lo solo lei e pea lo tātou sama le tātou whai ngā malanga. Ia i lea aso, ma lea aso whataro whatu aila ia te oe le uso le tua whine, ia i le nei tae au fau. Whatalo whatu fo isi o mātou, nai o mātua whaleanganga, ia sunga le whawhiangainga ia Pastor Ferretti, ia whape fo i le whalitua, ia tise a mesisi o mātou a inga lotu i nei, i mangele, le alofa tu noa, ia i nei au kilani, ia whataro whatu ia te oe, i le nei tae au fau, ia male nganga whano alo, ia vi ia le tua nei tae au, ia le manatu, o le a tatou anga i saolo i le tatou mata upu, ma le tatou whasoa, ia i le tae au le nei, leo e tanga ia nei eima e sila nei e lungo le screen, na ua i le utala o Yesu o le leo ma moi le lei. O le tusi o Ioanes fulu fai upu mua. Ia se e whaangata mai le fai upu e se fulu ma le ono. Ia o le tala masani. O le tala ua loa ona e whaalongo iai. E le o se tala fau la le tala le tae au nei. E ilo tari tonunga. O le tala ua loa ona e whaalongo iai. A o le anganga o le tae au nei ma le savali ma le whaasoaina o le upu o le atua. O se toe whaamanatu i a te oe le Kerisiano. O se toe whaamanatu i le tino Keriso. O se toe whaamanatu i le aupa ia. O se toe whaamanatu i le au pele ma le eka le sia i e Yesu Keriso i le tae au nei. I toe whaamanatu atua i a te oe. Toe whaamanatu mai fo i a te au mai tātou uma. Ia Yesu o ia. O lo tātou leo ma moe lelei. O le ase o whaitau atua ia, wai upu ia e ono. Ia ona whangata mai leina, ia nai te tanga ia i lunga o le screen, nai o le spulu ono. Ia a mausau taimi ia ona e tango le whaitau atua ia, wai upu ia mua le spulu ono. O lea o whaitau atua na wai upu mua le ono. Ia e tau momoli atu ai le tātou whasoa. Ia i le tae au nei ma le anga whaaloalo. Ia le tua. Ia le lei fwoi pēa whai e. O e mai moa mai tae a uma. Ia a wane lau pelu. A wane lau tuspa ia e tatia i o tawhatafa. Ia le lei o na tātou whai tau whatasi e le upo le tua. Ia i one ono. I one spulu whai pu mua. Se i whangata mai le whai pu e ono. E moni, o te whai atu i a te oto, o le ui atu i le whai tutoa i to tonu ole loto a mamoe. Ae alua e iai ise tasi mea, ole ngā oi lea male whao mea. Wai pue lua, a o le ui atu i le whai tutoa o le leo mamoe lava lea. Te whalongo wai pue lua. A o leo i atu i le whaitotoa ole leo ma moe lava ia. Koe pa tolu. E tō mai a te ia le pui e le leo whaitotoa. E whalongo foi i ana lava ma moe. E whalongo foi ma moe i lona leo. E wala au e ia i ana lava ma moe i o la tau i ngoa. Na te tai atu foi a tei la tau foi po fa. Pe atu ina atu e ia ana lava mamoe. E mua atu ia iai. Ona muri atu ai leo mamoe ia te ia. Awa ua la tau i loa lona leo. Foi po lima. Ai le muri atu i la tau i se tasi tangata. Ai sola ese ia te ia. Awa
la tau te lei loa leo o tangata ese. Foi koe ono. Ua fetala i atu Iesu ia te i la tau le nā whata o tō. Ai le i la ngona e i la tau mea ua ia fetala i atu wai ia te i la tau. Whangata mai i whai tau wina ole. Ure fiong pa ia le tu. A mausau taimi. Ona e tango le whai tau atoa le fitua anga le whai pule sifuru ono. Ai sili foi la ma tanga i le ulu tala. Wai mai o Iesu o le leo ma moe le. O le tusi le na tusi e Ioane. Le so o pele o Iesu. Le ala na te whamatala ina uma mai ea. Mai tusia. Hoi lea. Ia Iesu ua whatusala Iesu o le leo ma moe le. A tato wa ai hoi la i le tala. E atangia mai e tonu o le tala. Ne mea tau o le leo ma moe le lei. O mea na te whaia. O mea na te tāpenaina. Mo ana ma moe. O leo i umalawa i te tonu i. Ai hoi la i le tala. E le ngata o le leo ina, ma le tausia, ma le waaia le lei o mamoi. A o le foi lau o toi, no foi Iesu, po le leo mamoi le lei, ma whaai ngoa ana mamoi. O lona winga, o le taimi e wala au atu ai, Iesu, pe wala au atu i le ngoa o lana mamoi. O lona winga, e tali mai le mamoi. Mai loa e le mamoe, o le si mea matamofie le i, fai mai e loa e ana mamoe lona leo. Ai le tala, e le foi upu le ono, fai mai o le tala faa ta oto. A tato wawa ai la i le mata upu le sfulu, pe a fai tau uma le mata upu, o le tala faa ta oto. O le ala winga o le mea tau o le tala wha ta oto. O le tala wha tusa. O le tala wha le lalo langi. O lona winga. E winga wha le langi. Tele tangata e le umala malama i le mea le tau o le wha ta oto. Pe o le na wha i ua en fai pule ono no fai tau atu. Fai mai. O le tala wha ta oto. A e le iloa e tangata, e le la ngona e tangata, e le malama e tangata, i le tala lea. Le uwhetarai atu wai a Iesu i le wha mau i lalo i oane i le sopele. O le tala wha tauto. Na o le wha alongo o taringa o tangata i le tala, alona wha lawe. E le malama tangata, po le ele winga o le mea tau o le tala wha tauto. Lea na sau ai niko temo i a Iesu. Fia malama, ma fia i loa. Pe whawhiwheo na tutupu wa venga, ma mea i e whai e Iesu. Malama i, oi nana i e le tali. Pe whai tau i le Ioane lawa lea. Na i e tutonu ina, wha malama i Iesu le tala lea. Le whai mai. O le maa ngaia o le wha ta otoina o le tala lea. O le tau mai ei, le mea tau o le loto a. O le loto a, o maa moe, ia ma le leo maa moe. Ma le tangata, le si la tangata le tau mai i, o le ngaoi. O whele me le, so se tangata ngaoi ia, ia naua e silafia. A miongo matumu, ari tangata oi. E wa ai e le oi, ia se vaenga hoi le mawhai o na sau, se kalpa kai. A whapeo le whale nei. A saula la oi i mana o oi se mea o le tonu i. E saula oi ka milo le whale. E wa ai hoi le se mea, se e se ava noa hoi le e mawhai o na unu whale e tonu. E oi mea le tonu. Ia e longo fia la e oi. Ia le vaenga o le whale. Hoi le o la e vai, o se vaenga vai po se vaenga hoi le whaingo fia i
ona oso i te tonu se i tu lo. E whapena umanga luenga. Ale ngau i le ta umai i. E sau fo i lele, e su e se au wala. Mana tua le, o le tala whaafata oto. O le ta umai e le pā o le loko a ma moe. Ai wawa i le tala. Po i le pā, po le loko a. E kasi fai ko. E kasi fai ko o le pā lea. O le, tato wawa ai le o le tala whaafata oto. O lona winga. O le pā lea, e mwhai ona o wha o poe au i, o le ata o le ekalesia ke wiso. O ai tangata le tutonu o le ekalesia ke wiso. O oe le ke mai moa mai, o au le kaukalaku, o ka koula le tutonu i. O tātou la, o le lafu maa moe a Isu. Ale, whai mele whai pu mua. Wha mai ai se. E le ui mai le whai tutoa. Ai ui mai o ia i se isi au wala. O le ale si au wala le ua ui mai le ngaui. O le au wala foi le vai o le pā. Se au wala vai. E whai ngō fie e le ngaui. O na oso mai i tono o le pā. Le ngau le sau le ima moe kongi. O ma moe me e afta i le ngaui. O le whai mai e su. Ai se e le ui mai i le whai tutoa. O le lokoa. Ai ui mai se isi au wala. Ia, o le oso i lunga le pā. Le whai mai. O le ngaoi i le mea ngā. O le tangata ngaoi. O le mangingo i o le whamataranga. E le whai upu mua. Se i toi whai tau atu ar whai upu mua. Whai mai. Whai mai le whai upu mua. Wa mai e moni o te whai atu i ate o tō. O le ui atu i le whai totoa i to tonu o le loto a ma moe. E kasi whai kukoa. O lono winga, o le atangia mai, o le whai mai. Ai se kasi o kou. E le ui atu i le whai totoa i to tonu o le loto a ma moe. Pa mai lona i e whai inga o le whai upu. Ai alua i ai se tasi mea. Peke ui mai sisi mea. Peke maulu mai sisi mea. Peke oso mai lunga i sisi mea. I to tonu o le loto a. Wai mai lola i o le tala whawhata oto lea. Wai mai o le nga oi male whao mea. E lua mea le whatusa i le tangata nga oi. O le nga oi male whao. Leo wa sao mai te tonu o le loto a mamoi. O le ale mele afta i le nga oi. I te tonu o le loto a mamoi. O le mamoi. Sao nga oi ma moi. Pe ona fai atu le mata upu uma le sfulu le tau tala i le leo ma moi. Le o Yesu. Au lewa o te tau wha matala atu i lunga i le amatanga o le tala. O le mangingo le. Mo tatou uma le au keusiano o le tae au le. O le ale mea le inga saunga oi. O le ale mea le inga saunga oi inga oia. Ia se mea i lo fale. Te i lo le mea le ta o le tangatanga oi. E lua mea e whai e tangatanga oi. E le ngata ina sau o inga oi. Ai a saula nga oi o lai ala le tangata. O lona winga. E ono fasiotia le na tangata. Ai awe le mea le mga oi. O le mea nga e matautia tele le mea nei ta ure ngoi. A le wha mai e wha unga le mua. E lua a mea. Saua nga oi. Ma whao. Ai tato wawa ai lalo i le foi upu lea, i le tala lava lea, i le foi upu lea sifuru, o le nga oi. E le ai se tasi mea e sa wai, na ona ia nga oi, fasi ma faa umatia. Noi vai. E le kasi se mea sa wai nga oi. Sa oi, hoi lele,
pe tau malosi tangata lai tonu o le fale e iwi a turou ma le lo makua po skoinga ka ngorofas ia e ave le mele manga o po se kupe po se ale mele mana o tonu o le fale a le o fasi le lo makua po skoinga alu manga oile mea ai te o mau ale tala muri o ki se ngaki nga lenga tele me pa pena e tupu to te lo to le nga oi ele se alu se nga oi i se fale po se no foanga ko ele e lo ele nga oi e ma losi atu tangata lai oi ai e va ai ele nga oi se fale se no foanga o se me o se me o mana oi e va ai vo lele o lai ni tangata matutua o ni tamaiti o tangata foi e vai e fai ngo fie ele nga oi nga laku mangu malo e latu fasi ia ka kia e lalo lo makua por ko inga e CCTV e se a take de nga oi se fale vo lele la laku kikiro ku peko fa peko limas fa o kama a se umari e le mo fai nga lu ye ai se le anga le mo fai o nga ia ko le konka ina le inga le pe fa o matia tangata le inga le walai lo nga oi e to tele tangata le tonu i no nga winga la ko nga oi winga la ko ki o le ma nei ala o le tala le leo fa mai eso e lua foi upu le tau tala il foi upu e lua fai mai o le fai to fa o le ui atu i le fai to o le leo ma moi lava ia e lua e ui la i le fai to o longo winga o le fai to o le leo ma moi o le fa mai le tato ulu tala o Yesu o Yesu o le leo ma moi le o ai la le fai to alea o Yesu o ai le leo ma moi le po le leo le o Yesu e lua la upu le pe o le fata oto mai i ele foi pule lua fa mai o le fai to ma le leo o leo i atu i le fai to kasi o le leo ma moi lava ia o lona winga o le fai to o le leo ma moi o Yesu le tai ala nei e fai se sili o le mo tatou se o tatou wawa ai le leo ma moi le po le ia anga va o leo ma moi po le se ngaluenga po le leo ma moi o le fai ko kongo ora pa se o tatou wawa ai po le se ngaluenga po se ngaluenga le lei po se ngaluenga le lei po se ngaluenga le anga le ngaluenga le anga le fai mai o Yesu leo ma moi le o lona winga ele leila me e fai leo ma moi oi o Yesu o le fesili la hole mo tato uma le tae au le o pe fea o na tato i loa le mea ka o leo ma moi le e fa pe fea o na tato i loa o Yesu o le leo ma moi le o le fesili na mo tato uma le tae au le e te fesili foi lava oi i le pā ngake iei le anga ngai leo ma moi nga wa pe nga foi o le foi o te tonu o le pā ma moi e me foi la o fesili au ia i le leo ma moi leo te i tu tonu o le pā lea ia pe fa pe i e fa pe i mai ia ni anga va o lau leo ma moi o le manatu la mua na te mau ele foi po tolu nga fa mai foi po tolu foi mai o lo ia fa pe e to mai e ia le pui o i tato te lo ai le mea ta o le leo ma moi le lei nga ke ko inga mai le pui fai o le fai mai o le leo ma moi le lei o le leo foi o le fai totoa
o lona winga o le tautala ia Iesu. O le ale me le whai Iesu, na te tō ina mai le whai tutoa. Na te tala ina mai le whai tutoa o le pāma moe. Ina ia e uru fale mo tato uru fale, i to tonu o le pāma moe a ke wiso. O le ale pāma moe a ke wiso, o lana e kālesia. O ai le leo ma moe. Le na te leo ina le lafu ma moe a ke wiso Iesu. O lau whaife au, ma lau whaife au. O pē teuru ia. Na to tofi e Iesu. Na e te iloa i le matai o sifuru ono. O i la tau ia, na ave i ei ki o le malo o le tua. O le ale me whai ki ia o le malo o le tua. E operate ai le kālesia ke wiso. Le anga o le i le lafu ma moe. O ki ia o le malo le tua. O le anga ave e Iesu i a peteu. O le leo ma moe. I le taimine nei ua tātou iei. Awa o le tala lea o le tala whaafata oto. O Iesu o ia o le ulu o le ekaresia. O ia o le taitai o lana ekaresia. A lea ua ia to tofi lana au whainga luenga. E iei oe na e te mai moa mai. Na e te tausia le lafu ma moe. A Iesu, ia tautua nā, ma oe se tulou le nei aso. Tausi pale nei. Tausi ma le whamaoni. Neanga o le lafu ma moe, o le lafu ma moe. A Iesu, au lea lau atu mai i o ao, mo tatou lima. E maisi o lau whainga ruenga pa ia le atua le tae ao ni nei. O oe ngai ke mai moa mai. O oe e ke kausia le lafu ma moe a le atua. O le ale me mo mua le whai mai na te tatala mai le whai kokoa. Tatala mai le whai tutoa mo ai, mo ma moi. Le anga o le fina ngalo o Iesu, ia kumu la langa pai ma moi. E te tau ona tumu. E te tau ona tumu le karesia ke wiso. Le hana mele wai, o mai i le taimine. O le kele o isi pā, koe ka ilua ma moe rei. Aisea ua end up ai whapea, ia le loto ma le pā ma moe a ke wiso Iesu. Na amata o se fulu ma moe. O le taimine, o to e lua, o le fesili, aisea ua lai ona whapea. Aisea ua tutoa e le lua i tutonu o le pāmamui. O ngai ake o le kari. O nai ate o le tali. Ma le mafua anga ua lai. O na sola ese mamoe ma le pā. Aisea, tu lousa moa i le neitaia. E whata mala. Le pēteu. Lea na te leo ina le lafua i Iesu Keriso. O a upo Iesu na whai a pēteu. E ke alofa ia ke au. O le fisini ngā e whai aku ia ke oi. Le tae ao le nei le au na le atua se kurou. E te alofa ia Iesu. E te alofa ia Iesu. O le ala kari. Kausi. Tausi le lafu mā moe ke wiso Iesu. Whawhanga. Wala o na. So sola i tua mā moe. Ma le pā lea, ma le loto a lea, ona ua le whaia lo tātou tiu te, ua le whawhanga ina le laku mā moe ke wiso Iesu. Ua le tausi ai ma le whamaoni, o le mafua anga lea, ua alu a inga amaka o se fulu mā moe, a e emoa enga, koe lua. Lea lau e whalongo ye tae au ni. Mafua e sea, ngā le koe o mai nisi mā moe kukongu, e replace mā moe i o kua. O le kali, o ngā ua e le kakahalala e whai kokoa. Ngā sola ma o whawha mā moe ia koe ma le whai kokoa. O le mea le wha mai e le whai upu lea. Nga mai a, nā te tatala le whai tuto. E leo le kaimi nge koe kakala e whai koa loko ale. Ina ia,
ina ia maua ni mamoe o le loto a ke viso Iesu. Ina ia iaini anganga i to tonu o le ekalesia a Iesu. O le manatu e lua, whai mai. Ia le vaenga e lua, mua le wo whai ato, o le tatala o le whai tuto, whai mai. Ia e wala au, i au mamoe, i o la tau i ngoa. Wa e whai ngoa i au mamoe. Au e te wala au le mamoe whewai au e. Ia e wala au uma i au mamoe. Po mamoe a ke riso Iesu, waisea, langa i kofu warkanga malonga i ngoa. Simi, Siaki, Mary, au e te wala au warkanga e whewai au e. E te whape ngā loa, ta umai e loa, e leo oe o se mamoe, o se leo mamoe lili. Aisea, leo o i lea nganga hoi lea, ua tātou wa ai maua lalo isi mamoe lei tonu i. Ua fiu Siaki, ua fiu malo, o e whaalongo, po le ale taimi e wala au mai e leo mamoe. A o le whai mai i, e wala au i ngoa o ana mamoe. Ia e wala au uma, i ngoa uma, a se lau au mamoe, e se lau fo i ngoa nai te sina fia. Wala au uma iai, au e te wala au le tangata e te alofa iai, au e te wala au le mamoe, e te fia iai. Le anga lai maua mai sau mea. Ai o le mamoe vai, e kere wala au iai, e kere popole le mamoe la pese i tulou. O le ale upo Iesu ia pe te u tausi, whawhanga. A le te vai atu e vai malima vai, le mamoe le se i tulou, le ako kiki a pe kulou. A le kele wala au iai. O le ale me te le tua i lunga mai alu sapai mai le mamoe le. O le mamoe ai, o le mamoe o loko a, o le mamoe o le pā. O le ai whata mala iai. O le anga alo wara wa au ai mamoe. E ke fia iai. E whewha ia o e mamoe. Ai le whewha ia o e le mamoe vai le. Wala au. I au mamoe. Ua uma. Ona e whai ngoa. Ua uma ona whai ngoa i Iesu. Ana mamoe. Awange misi, awange ngalo ia ke oise ngoa sesi o lau e kalesia. Po le ekalesia ke riso Iesu na e te taia. Rewaenga tolu. O le whamai e. Whamai e wala au e ia na lava maa moe i o la tau i ngoa tolu. Na te tai la tu fo ia te i la tau. Oi e kai ia lava maa moe. Oi. O oe le leo maa moe le e te taia le lafu. Ia, vai lele. Po e ka ia, o oe o leo mamoe lele, e ke ka ia le lafu. Auange e tu ua i lesi ka ngaka se kulou. Auange e ku ua i le awao. Auange e tu lau sa moa mani nei. Auange ku ua i le ti akono. Auange ku ua i le whare kua se kulou. Lea, o oe o le ulu. O oe o le leo mamoe. O oe o le pēteru. O oe ke ka ia. E le ka ia sesi le lafu mamoe. O oe. O le fisili li tae alu nei. O ai le ka ia le lafu mamoe. Ua e sila fia o e loa. Ia le lafu mamoe le te taita ia. Ua e loa o oe. E te taita ia le lafu. Aua ke ku o le lafu isi. Aua e te whaatamala. Wo le taimi e poto e le tō whāma le whautautanga. O oe e ke litinga le lafu mamoe. O oe ke ka ia. Aua ke ku o sisi. O oe a e te taita ina le lafu mamoe. O le si vaenga le i whamai. Pe atu ina atu e ia ana lava mamoe. Whamai a. E mua. O oe mua. Aisea,
Leanga oe o leo mamoe. O oe o le tama. O oe o le taitai, oe o le ulu o le ainga. E taitai ina i le ainga. O oe o le, au auna le tua. O oe mua mua, oe a. Whawhepe ai wawa, ia koe mua ki ngai luma, ale ke ngofa koe kua. Ale na tofi oe o le peteu. O le ala upo i e sungu whai mai ia peteu. E ke alofa ia kea. O le siri ngā, e wako fwori kai au, nge ia te oe. O e alofa i lea tua. Tu lou sa moa. Ma le au whai ngā ruenga pa ia lea tua le tai au ni. E ma whai whai lango o koe whamanga kua le upo le ma le siri i e sungu. Peteu. E te alofa ia te au. Peteu e te alofa ia te au. Tausi, mawhawhanga. O oe ke mua. O oe ke kaikaia. Ele kaikaia sisi tangata leanga. O oe pe te unga kofi. O oe ngā kofi e Yesu. O oe ngā waku e Yesu ki. O le malo le tua. Ele ia vei sisi. Ele ia vei se whawhinge kulou. Ki o le malo le tua. Ngā ave i langa au aunga. Ngā ave i hape teu. A whai o lena ave Yesu ki o le malo. O le tua i a peteu. O peteu la e kaunga mua. O peteu le tau ona i ki. E o peteu ki o le malo le kua. Newa whātua i lana e kale sia i lunga o le papa. O le papa o Yesu Keriso. O ki ia. E le mawhai e whai to o se o li o ngā mangu malo. Mai le e kale sia Keriso. Aisea langa lau ia pe kelu ki. O le fesili di tai ao le nei. O ia oe ki o le malo le tua. Peteu. O ia oe ki o le malo le tua. Wha mole. Le au whainga luenga. Ma le tino Keriso le au paia. Ma le au pele i le tai ao le nei. Au a kia vea ki sis. O e peteu. O e le au auna le tua se kulou. O oe ke ua ki. O le malo le atua, le rana ele e kalesia, le ieila le pale. O le ate oe ki o le pale. O le ate oe ki o le lokoale. Aisea, le anga le itu tonu le kalesia. O le itu tonu i le lafu ngā moe a Yesu, le anga whaakongu ako Yesu i ake oe. Kausi, whawhanga, pe a e alofa i ai, pe a e alofa i a Yesu. Toi vai, pamaia, e mua atu o ia i luma. Praise the Lord, hallelujah. So le, o kasema ngai o le o mai o le fionga pa ia le tua. Mo oe maa uma i tatou, uma le tae au le nei. I le mele ta o le leo, ma moe le nei. O Yesu, o lawa fia Yesu le lang. Wai e ua whaia, le whaiva leo mamoi. O Petero, o oele ke mai moa mai. A whai o oele e te vai le lafu mamoi, a ke riso Yesu, o le toe whamanatu ia te oe, i le lafu mamoi ngai ke kausia. O e whawhanga, o e tausi whalele, o e mua i luma, e kari e oe. Tātou te talia e tātou le fsidi lea le tae au nei, pei ona o whai ato wai. Ia le tua le nei tae au fau. Ia o sai mai le koe kiki a uma. Pua mai e mua atu ia iai, ona muli atu ai leo ma moe ia te ia. Awa, ua la tau i loa, lona leo. Vai le mangai. E mua e luma, muri aku mamoi o kua, aisea, leanga wai loa umai mamoi e muri mai o tua, lou leo. E whape I mai lou leo. Whape I mai lou leo, I le waainga o le lafu mamoi.
O tutusa lau leo, i le isi ma moe, ma le isi ma moe, ma le isi ma moe, ma moe uma, le muri muri mai o kua. Wala nga muri muri mai ma moe, e afe le o kua, o nga ole le lei o lau leo. Ona, wala tau langona uma, lau si ufofonga. Lau leo malu, lau leo mawalalo, lau leo e momoli e toai le alofa, i ma moe. Simi. So, Mary, so, Joe, so, Sio, so, Mike, so, kusa le leo. Le leo e fai, miai a Sio, o le leo foi na e fai mai e leo mamoe e kia. Ai le leo malu, mai a hau, ai fa longa kunga i a risi mamoe. Sore, Sio, se kope o vai le ese o leo tasi le o onga mo ka ko e ala onga muli ma fia ma moe e muli mai le leo ma moe onga la ko ke lo longa leo malu leo le loto ma walalo o le leo le alofa o le leo le fa alo ma kua i alu wifua i lalo, le leo mamoe, ai wha piko uma i lunga mamoe. Ia o le tele o me leo iei. Ia, tu lou, ngai kisi la fia sa moa. Ia, vi ia le tua nei tu lao, laso, a wawa la tou i loa lona leo. Ai le muli atu i la tou i stangata ese ai sola, ese ia te ia. A wala tou te lei loa le leo o tangata isi. Wani maa ngai o le leo mamoe o le leo. O le leo mamoe le lei. Le le kai o isi pā hoi. Aise a. Langa la ku ke lei loa leo. O isi leo mamoe. Ia le mere o tupu nei. O kama whai isi leo mamoe. E mai lei aku mamoe a le isi leo mamoe le lei. Ai wa ai lai le leo foi lele nga ke lo le leo o langa leo mamoe e fi wa le si leo foi lele ka ma fai mai se au wala foi lele e alu wa ko ele mamoe le o langa lopu ko e fe ai se le anga ele mala le leo mamoe o se o mo ke le tonu o le kala le mo ka ko uma a fai o le tangata e te wha longo ma e loa mai malama i le leo o lau leo mamoe. Ia le ala mea la e alu e se fua. Muri pei kua leo mamoe. Ai sea, langa ke i loa le leo. E leo le lei. E leo malu. E leo i le alofa. E leo i le wha alo. E i loa e le leo o le ava. Ma le loto mawala. Ai ale leo isi leo mamoe. Oka e. Ia le tua nei tu lau le. O le si vaianga ma. Po le vaianga muli le. Koe mai. Ai. Ua whetarai atu Yesu ia te i la tau le nā whata oto. Pe o whai a kore kala le. Ore kala whakako. Earthly story. But heavenly meaning. Ne fai ia Yesu ia Nikodemo. A fai e kele karikongu i kala ia ke fai a kua. O kala ia whalalalang. E whawhiwhea la o nga e karikongu i mea leilang. O tala ia whawhata oto. Mea ia whamatala mai Yesu. I tele o ana whata oto. O mea uma. O mea o le malo o le rangi. O mea o le malo o le tua. O mea o le malo o lona tamaa. Vi ia le tua, ia nei tai a fau. O mai lola ia. O mai lola ia le. O na toi whetalai atu leo Yesu ia, e moni o te whai atu ia te oto. O au nei ole whai to toa o mamoe. Leo koe kau sa o mai Yesu pe o ngawhai atu. O ia o le whai to toa. O ia o leo mamoe. O ia o le whai to toa mamoe. E kau ke ui malai o ia Yesu. E le ai a se awala
tātou te ui ai, i te tonu o le loto a, ma moe, o le ekalesia, ia po le langi foi. O ai kau ke ui ai, tātou te ui, i le leo ma moe le leila. Mai a Yesu, wau nei o le ala upu moni, ma le ola, e le alua e lava se tasi i tama, pe a le ui mai, e a te au ele o aura. O ai kau ke ui umai, kau ke ui i lo tātou alii o Yesu ke wiso. Hamai, o i lātou uma e na mua ia te o ngā o i lātou mawhau mea ai le whaalonga mo ia te i lātou. Lea koe kau o mensen mai voi le ngaoi. Mai o i lātou uma lenga mua mai a Yesu. Mangkua ere ia. O le tangata le na mua mai. O le ngaoi. O ai. O sakangi. Lenga sau o le tangata mua lenga sau. O le nganga o satani. O le ngaoi. Le whakusa o le ngaoi. Lenga mua mai. Lenga mua mai a Yesu. Ai muli mai a Yesu. Ma saula Yesu e whaola o e ma. O ia ole leo ma moe lelei. E manatu marita tununga ni tu la la so la fangata mai i tatou pol kalam. Fa atoa tu le ngang pa ia le nei savali i le nei aso awala marita o soina o loto soifua fa le nganga. Ia le ngata ile fa pena ona longo ina to i pele upo le toa ina ia tupu lo tatou fa atua. O Yesu o le leo ma moe lelei. Tātou te talo. No mātou ta mā o le rangi, ia pa ia o lo suafa. Ia o mai o lo malo, ia whai o lo finangalo, i le lau rangi e pe on whai le rangi. Ta mā whaftai mo la upu. Ua mai anei le ngaluenga e le ato toa la ua ona. Ta mā o talo, anga pa ia whapena ona e mori o, ma wha atoa, ma wha malama la upu i ai o finangalo maloto. O lo nu malau e kalesia o le au pa ia, ma le au whatuatua, o le au pele i le tae au le nei tama. Ia talo le ia watu ma le mana la upu, ia lawe ina se nganga mo lo malo. Ai siri ona whamalo sia le tino ke viso. Ia i aso ua mato i nei. Se upu o tau tala e ule tusa ma lau whafonga tama, whama ngalo mai au o lau o ona. Oh, hallelujah. Vi ia lava oe i le nei tae a fau tama. Tua manuia le nei ala ata, ma le nei ala leo, tua manuia la wauna, sunga ia pasta mai, e le ngata i lea, wha manuia i la wauna malwhaletua e maise o le nei malu. Ta tala ona whai tutoa, mātou te o mai foi, i mātou te whaatino ai, i le mātou au unanga i la wafio tama, i o wha manuianga. Wha manuia la wau whai ngā ruenga, o lo ngai mai le nei aso e nā tau te so ina ia le wheau o le malo o lau fio tamai le nei aso ia iei lau whaunga ia iei o whamanuianga nina ia aluatu ma le mana lau upu i tonu o le nei no fuanga lawe ina se anganga molo malo ai siri o na whamalo sia le tine o kewiso se upu o tau tala i tamau le tusa malau whafonga whamangalo mai a uri tangata sala. Whamanuia nei atunu o la mātou nofo mau ai. Whamanuia si o mātou atunu pele o Samoa. A o mātou wau mau ai mata se. I le nei tu o le rangi lo mātou atua. E susu e lava. O mātou whamalama mawa ai atu si o mātou atunu pele o Samoa. Mātou te talo i lau fio tama. Whamanuia tamai tai pā le mia malanga whainga malo ma le kāpeneta. Ia tō mai le langi se manuia o Samoa tama. Ia taitaina i le ami o tonu, ma le whatuatua mai lau fio, si o mātou atunu pele o Samoa. Tama, mātou te le whangaloina i Jerusalema ma Israelu le mātou te talo i le nei rawa i te waso. O e lava nai whatonu i mātou, ina ia mātou te talo mo le file mu o Jerusalema. Ia, tu ai le angiru sili, malana pelu wafi. E fia liu wai mai sasae masisifo o mātou masaute. E pei foi o na sio mia. E le au a ngeru pa ia ma latou karu i o ta afi. Tō tana o mātou atua.
Sai ai le perfecta malawa. Malana au auna. E whapena la mātou te talo ia Israelu. I le tae au le nei, male nei lawa i tu waso lo mātou tua. Ia tu waile angelu. E pui pui ma leo leo Yerusalema ma Israelu uma. Mai ona i tu uma au si o mai e ona fili lo mātou atua. Tama ua mātou te talo mo le file mu o le lalo rangi uma. Awa e tu lau pule. E ao lau pule. E tu tasi lau pule. I le langi male lalo rangi. Malalo ifo le lalo rangi le nei. O la i ova ia. Tama whaftai. Ia vi ia lava oe. I le nei lava i tu aso. Whamangalo mai a o lau au na se upo o tau tala iei. Ua le tusa ma lau whafonga tama. Whamangalo mai a. Ai ai uatu mea uma i lau fia. O lau lava vi inga. O le whamanu ma le whanetanga. Nei masa uma. E o atu i le whavavau e whavavau lava. Ono i Yesu. Amene, ma amene, ma amen. Ia, mi ele tua nei tu la reso. Ia, mai a te nei le tinu malo fongfulu. Ia o te whatu Samoa. Ia nei tu la reso, to whasoifu Samoa. Patalo fatu i lau mai moanga Samoa ene nei tu lau leaso. Io paia fale tala le lei. Io mamalu fale tunu u tainane o mamalu fale malo. Au le nei wha manuianga e wha singotonu lava i le nei wha la puputonga po le nei company fau ua whatuina e tau o le Alia Tours. Ona ua iai le wha moe latou te tāpena ina tulanga uma mo wha moenga o tangata mai moa. Ma tangata fia whata whao de lalolangi ato ai me se ai e fito i tonu la lato o nanga i le nuupa ia Yerusalema po Israelu. Vea nei ava no tā ua e mo le tuaimo mo ngā lofa a unei, la audi le mali atoa, le uatea po le tei fosi, o le ministao whaatoanga ma whai ngā whaiva e mo moli atuai wha manuianga i la o tau tau mo whainga. O Yerusalema po le nuupa ia o Israelu, o le nuu o le atua mao i e tau nuuma i ai tuli inga o le lalolangi i le tala whasolopito. Ma o te matua i o lango ina la o tau tau mawhainga. Ina ia manuia ma maua i lato uma o eo la malanga siasi ma malanga mai moa i le nuupa ia. Wha matalanga uma ma mai moanga ese o lo tusia uma i le tusi pa ia. E wha mautu ina ai lo tātou telitonunga, ai maise lo tātou wha tua. I le tau langa ma le wha o la tanga na saunia e Yesu Keriso mo tātou. Le auto sila umai vaenga ese o le nupa ia Yerusalema. E pei ona o moli mawina ina ua o wa siasi fo iai i le tausanga. Ta si vaiva ma le tausanga luafe. Whamanu ia atu le tau mawhainga a i lato uma o e o la atau aveina, ma puleina, ma whaafoeina le Alia Tours, ina ia manuia la o tau tau mawhainga. Whamoi le atua, ma i o tau manatua, o lo i ai le whea ngainga Samoa, ma Yerusalema le nupa ia. Whea ngainga le atua o te whamanuia, ia i lato o e whamanuia i lo nu. Mai o te whaamalaia fo ia i lato o e whetu i lonu. Yerusalema i o i mata o le tua i le larolangi nei. O le nuu fola ina na fola i le tua. Mai a apera amo se ia tau nuu le nuu o le tua. Ina ua malanga i lato na whaatau nuu ina le malanga i kanana. Ia manuia lau tau whaamoe Alia Tours. Ma ia lo fangia le tua ia whaatau nuu fuafanga uma. Wa utou tāpena ngaina i le nei au nanga tāua. Whamanuia le tua, soifua mai manuia. Greetings and talofa to you all, our distinguished guests, ladies and gentlemen. I wish to convey my sincerely appreciation and my blessing to the Alia Tours for such a great initiative to start this tour company to accommodate
all the people that wish to visit the Holy Land of Jerusalem in Israel. Jerusalem in Israel is the land of God on earth. That is where all the history is written, and all the history will revive in future when Jesus, our Savior, will come back. I wish to congratulate the Aliyah Tours and the people involved, the management, the administrators, and wish you the very best for all the plans and preparation that will guide and look after each and everyone that will wish to travel to Jerusalem. I have been witnesses myself in 1999 and 2000 year when I visit Jerusalem. It's unbelievable. It's heaven on earth, where all the sites, the scriptures that is written in the Bible and the history and the present and the future, this is the land of promise that God has been offering to us. And it brings back all the strengthening of our hearts and our soul and our faith in Christian in this world where we're living in. I wish you the very best, Aliyah Tours, and my only advice is to trust the Lord with all the plans that we are just about to deliver for all the people that we wish to travel to the Holy Land. God bless you all. God bless. To all our friends in New Zealand, Australia, and the islands, I have good news for you. Aliyah Tours is open in your region, headed by Timo Williams. The whole idea is to bring Christian groups from your region, churches, leaders, worship leaders to come here to the land of the Bible, to be encouraged, to walk where things really happen, to taste and to touch the miracle that God has done with the people of Israel. I want to encourage you to be in touch with Aliyah Tours so they can organize your next tour to the land of the Bible. And I hope, like we say in Hebrew, Bashana Haba B'Yerushalayim, see you next year in Jerusalem. Thank you, Timo, for all your hard work. To you guys, let us come up to the house of the Lord in Jerusalem. I have taken 2 tours of Israel with Pastor Timo in 2013 and in 2016. What I like about the tours with Pastor Timo, the tours of Israel, is his intimate knowledge of the land of Israel, his passion for the people, and his passion for the land. He's a great Bible teacher, and he was able to explain clearly the events of the Bible that occurred at the various locations we visited. One of my favorite memorable experience of Israel was in Jerusalem, walking up the hill, Via Dolorosa Street, and imagining Jesus carrying the cross up the hill to be crucified. We were so emotional that day. It's beautiful. It was beautiful to experience Jerusalem that way. I highly recommend the tours of Israel with Pastor Timo, and I look forward to joining one of his tours in the near future. Shalom to the beautiful people of Samoa. My name is David Del Coso Westerman, and I'm a tour guide here in Israel. I'm in the Valley of Jezreel right now on Mount Carmel. And it's been a pleasure working several times already with Brother Timo, and I look forward to work again with him and the beautiful groups that he brings. Really nice people that are a blessing to us, to this country. And I have a wonderful time going through the country and sharing and learning about all the different important things that happened over here, and being part of the amazing groups that he organizes. So I just want to bless Timo and send him my regards, and to tell everybody that is considering coming to the Holy Land, to tell you that Timo is really the best option. All the best.